nkuzaniye ikibanza rero, aka ni akayira kaje kuri iki kibanza. Ikibanza tujeho ni iki ngiki, kirahera hano kikaza, gifite ubu butambike ni 10, ubuhagarike ni 15. Kiri mu mujyi wa Kigali, umurenge wa Mageragere. Kirimo n'inzu, iriya nzu ureba iri muri iki kibanza. Urugabano rwacyo ni uyu muyenzi, dore ingano yacyo ni uku nguku. Ikibanza kiri ku buso bwa metero 15 ku 10. Harimo aka kazu waheraho uvugurura. Uyu muyenzi ni rwo rugabano. Wowe rero ushaka ikibanza cya makeya, ngwino wigurira imari. Amafaranga makeya ni miliyoni 3 n'igice. Kiri mu miturire. Wowe ushaka kuvugurura cyangwa se ushaka ikibanza kirimo akazu, nagutomboreye. Iki cyose ni ikibanza. Ubwo rero wowe wari warantumye ikibanza cya makeya kiri mu miturire, nakikuboneye. Wahera kuri iyi nzu ukaguha uburenganzira bwo gusana no kuvugurura, hanyuma ugakora umuti. Telefone yacu ni 0788, uwo muyenzi ureba ni rwo rugabano. Telefone yacu ni 0788 40 33 95. Ukore subscribe kuri channel yacu ya Tumenye BTV, ukanda ku nzogera, ukora share y'iyi video ku nshuti n'abavandimwe. Ubwo rero tuzongere duhure, umbwira uti njyana kuri ya mari nishyure. Ni make cyane, ni miliyoni 3 n'igice. Ni ukwitoragurira. Murakoze, murakagira Imana. Kandi mbibutse ko tugira amazu akodeshwa, tukagira amazu y'amapartema ku bashaka kumaramo iminsi mikeya. Ubwo mwaduhamagara kuri telefone yacu rero 8240 333 95. Mbibutse ko iki kibanza gifite ubuso bwa metero 10 kuri 15. Murakoze, murakagira Imana. Musigarane amahoro y'Imana.